Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullahna Prime Minister unaduna state asigi sel thum amasung mahi masing gi lamda sakot hananbagi matangda khanakre. Bisnupur district ki constable candidate singna recruitment kakhibagi mayukta kota PIL thana na warep nakre. Amadi Manipur ki Rahul Pamaina nupa masagi amadi Assam ki Arina Fukanna nipi masagi Aita Talent Series Tennis Championship ki title longkre. ISTV ki paumi yang tahu bersing talam nuksari. Hasil pau sandong na pizari. Manipur ki Governor Dr. Nazma Heptullahna Prime Minister Narendra Modi ga ngarang New Delhi da unadura lamda masigi khunai gi semilon amadi mahi masingi lamda phagat hananabagi lairiba issue singi matangda khanakre. Governor na Prime Minister da asoba city sing Delhi, Mumbai, Bengaluru sing basinga direct flight lahenduna tourism sakot hananabagi scope yamna lai haina pukatki masina lamda masigi mausagi phazaba amadi thak wanglaba culture bu miyam lai yengning ba hegan hangani nupi sing da ahen ba miyang changduna micro credit sing da samnahanduna naha singi skill development paikhalabadi thabak hena pibigi mathakta makoibu entrepreneur oinana puning thagot kani gabunana state asida hoze paikaliba khunai gi oiba campaign sing environment protection lunan ba beti bachao beti padhao gi matang da supukhatki Prime Minister Narendra Modi na Governor na lokal iba thabak thorum sing bu apel phongduk loduna state asida paikaliba sakot thorangi thabak sing khunai gi semilon amasung mahi masing gi lamda pangba yaba mating pangani hana thazaba piki Governor na Home Minister Rajnath Singh ga su unaduna state asigi hojik oriba law and order gi matang da su wari sanaki Bisnupur district ki constable candidate singna recruitment ka khibagi mayukta kota PIL thana na bawarep nakre lisingani tarahumdoi da pangthokiba police constable gi recruitment da mewa bosi lokhaba Bisnupur district ki candidate makhoi ahalaman singi oiba mifam ama nambol kathel da leiba miyam gi salnga da pangthokre mifam madura DPC government na kakhibagi thawong kana yaningda phungdopaga loina government gi order athubu matam da handoktuna DPC gi poll haidok na dabi tawri nauna pangthokani hariba recruitment da nambol district ki oina candidate singna sar yadaba amadi all Manipur DPC completed candidate singna changchila pakhongjang da Bisnupur district ki candidate sing amadi nambol gi ima ibel sing yauna miyam na sar yadaba haina warep noki Well, Senapati District Candidate Parents Body of Manipur Police Constable 2013 Base na Kokiba Pung Nipunipan gi Impal Dimapur lambi ban na siloshin kre ngasi nini samba aroba numita highway asida gari sing sena kite Senapati District Headquarter da dukan sing thonglo naki Senapati amasung Sadar Hills ki mafam kaya da ban sangkot pasing thorak tura laiba unaki khongjang asida emergency service amasung asi DAIT ki exam yawba candidate sing di komthoki government na DPC kathak ki bayaning da phungdo pagaloi na hena kanba khongjang oina Senapati office ta government ki officing thingbaga loina government ki gari sing changlak pada thingba thamgani candidate amasung parents body ki convener apauna DPC kathak ki basi chumdaba thausilni government ki khongthang asi handok trabari hena kanba khongjang changchang gani hari we Manipur parjamayamna masi yam nuwai tuba aishu one of the Manipur ki Indian citizen nama waina achumati clarification ki hanni masi pi daraba masi pi daridi masi mathakta masi thodokta masi maramda government ki Manipur ibovina ruling oriba government ki gari government ki thodok government ki apamba amatangsu ekoi public na cooperation piroi economic blockade na tawroi hataba irang jat yam thola ko daba ekoi ki decision lakoda Manipur si awaba government ama urakni Class 6 tamliba mahiroi ama school gi PPD haiduna school authority na mayumda thamjalaba matungda lakana mangamdana sire Podose Bisnupur district ki manung sanba topungpi khuna ward number 2 da thokibani leikidraba mahiroi adudi Tongbram Suresh Malang Mahir Sukawi leikidraba ya pokpa Tongbram Birana phungdoropada mahaki masanupa Suresh asi game village da leiba residential kids care school da chahi khari mamang digi tamduna lakibani mahaki imung manungna lairaba oibana matam chana school gi fee piba ngamdabagi awaba kaya mayok naguna laki
ꯐꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯕꯨ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯂꯨꯕꯗ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯛꯆꯤꯟꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤ स्कूल अथॉरिटी की माइकैदगी अतोनब स्कूल की फी सेंगोक्त्रबदी मसा पुखिब यारोय हाबो वफम थमलकी फी अदु सेंगोनब मतम खरा ngaibinaba हाइजदुना लाखिबनी खंगौदना तांग कुन तरु की नुमिदांग पुंग निपान मखारम तारक मतमदा स्कूल अथॉरिटी ना माकी मसानुपा बो मयुमद थिलकी मकोर मसानुपा अदु थिलकु मतमदा ज्ञान पादना पुरकी हक्सांग द करिगुंबा पोषक अमर कनबगी दाखम लेरमसु थेंगनकी माकी मसादा थोकी बथदो असि अतोपदा थोकतरनबा स्कूल अथॉरिटी के यानबा अमा पुरक्त्रिब फावबा असि हक्सांग लौखिरोय हादा पेनदा वफम फोंदोरकली जागी मैदान जो नंग होजा नंग सेन पीदबे आरो आंगांग से याम थीना नकोनदी डॉक्टर दी यंगदे गुडी दी पिजै आंगांग जिसु नकोइना सेनबा ngамदरा या थनमगनी हायगा मोजे आइमी कौंगनंदे युमसि याम ननबनी नको मोय जिरि जिरि थौ अकोय सिनरमबो मगोना हारिसे आइगो सेनबा ngамद्रे नोय से थनमगे डॉक्टर लड़ी येंगनो माइबदे येंगो चरम ले कोई पिट्टी गुम्बना कन सुमाली को kada asada sulai nangde sulai marum sangma sumba asyamba aikoi maikayam da puchinaraga aduga ai saba magi mathau tawni yanadri bade lojaro थोसगी मतंग बिष्णुपुर पुलिस ना केस अमा लखोटपग लोइना असि भागसांग रिम्स की मोक थमखाय माहिरोय तोंग्रम लेखिदबा थोदोक स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ कलीपाक ना नुवाइतब फोंदोरक लई थोदोक असि मतम खरगी मांगदा स्कूल अथॉरिटी ना ममा मपा ओइबसिंगदा पाउ पिदुना अना लायंग पुखलम लबदी लाबक थिब थोदोक असि थोलम दब याय थोदोक असि सेनरिब स्कूल की मथकता गवर्नमेंट ना मतिक साब एक्शन लखोटकदबनी हाय All Manipur Students Union MSU की यांखिमाथु सुबा मपो कुमोन थोरम ngasi DM College da leba MSU headquarter da mahiroi amadi civil society organization singi mioi kya na sar yadna MSU की president Subhash Chandra na MSU की फिराउ सिंगतुन हौदोखै मपुंग थोरम DM College playground da pangthoki थोरमदुदा North Students Organization की advisor Dr. Samuzal Bhattacharya MSU की president Sanasam Subhash Chandra NESO की chairman Samuel Jora NESO की हाना की general secretary Gumjahum Haider, NESO की coordinator Pritam Sonam AAPSU की president Kanta Lapung, All Assam Manipur Students Union की president Pangambam Nilakanta, MSU की हाने की president Mongjam Abhiram Amadi L Gojendro Namaru Remiu Singwana Sharyaki, MSU की general secretary Manjit Sarang Themna, Nisang Samapanu Pugamangada, Salam Konkreta Mahiro Yauna Mioi Mari, Lekitaba Numit Adugi Nungan Badi Hauna, MSU Semduna, Miam की थबकया पांगथोक तुललाली हाइकी असी एकोइना एकोइ मणिपुरी मोइना चाथोकचरी बसी कराइ फाव चाथोकचरी के हबसी एकोइ अचोबो वरम अमा मसी महिरोइ खुनाइगा मतम बनमत हंगदुना लैगे तो मसी एकोइ की मियामसु एकोइ की फंफम दोप हक सिंगदा कराइ फाव सिंगनरी हबसी एकोइ मियाम नैनबु जुमि मरमदना अदुंगै 1965 28 अगस्त एकोइ इपाइ पु सिंगदना ओकोइ पामलंबा ओकोइ मंगलंबा ओकोइ मंगलान सिंगदा मसी एकोइ की नहा सिंगसिना मंफों हलकांदा Topai tabagi badugumba akal namtakta lay bangasi ki miyanga apunba manipuri amagidang aikoi punna thengnamina athau tai hawa pomsi thamjinigi MSU District Committee Ziribam Nasu Yakhematu Suba Foundation Day Amasung Golden Jubilee Thorum District Committee की conference hall pangthoki ऐसे थोरमदुदा Senior Citizen Society Ziribam की Secretary S Maniton District Committee की President Y Sanjeev हाना की General Secretary S Gulapi MSU Mayailu संगी Vice President K Dhanajit Chu Sharyaki Manipur da Inner-Line Permit chana halu haiduna Joint Committee on Inner-Line Permit System na changsilakliba khongjang sogoturang asi Kesapat lemizam lekai Community Hall da Sagolban Tera Tongpram lekai ki Mera Loop ki Nioi sing na khutang sara hen ki Yanomi sing kalu saka ki yanaki bo wafam sing thabak to otho condition amata yaudana ratan bu thadu haina demand toki Schedule Tribe Demand Committee na su maitai mitaibu Schedule Tribe list ta charanggadabani haina changsilakliba khongjang makata nanga sisu wangkai angom lekai ki Wall Club ki campus ta khutang sara hen ki khongjang changsin ki Noibung Women Development Mera Paibi Association amadi Worker Union Manipur ki music na sharukyaki Worker Union ki secretary na Demand Committee na changsilakliba khongjang asi mupung pana sogali haiki
Kesampat Larembi Community Hall su Scheduled Tribe Demand Committee na sinarawakan mifam asi sa taki. Committee Joint Secretary Bogendrona Yalomi Haibo Hai Ase English ta Indigenous People Hairabasu Ain gi miyeng gadi Scheduled Tribe Haiba maramna aikoina Yalomi ni haina sauthok jarabasu Ain gi miyeng gadi Saidang ba migrant oina sakhangli Kibam masida Meitei Sing Scheduled Tribe list ta chalana na bahot ama mathau tai haiki. Aine Meitei le taw. Adana saiga panjabu gadi British wa ini census report try me hai pare British wa sai wa ro hobe उसकी हुई है उसकी इंडिया को मैंने याद रखा है शेड्यूल ट्राइब लिस्ट का नंबर क्राइटेरिया है अब ये 100% फुलफिल हो Bisnupur Bazar gi Bank Mamangda Scheduled Tribes Demand Committee na sangshin aliba khongjang songulakna kutang sarai henbagi khongjang changshin ki Committee ki General Secretary Colonel Lokendro Yauna Committee gi maruoba miyoi kya sarbiya ki Lokendro na hai ki bata singtam animat manaba thakta lenena bagi damat haiba demand si tan bani phongduki Scheduled Tribe Demand Committee na September 19 na sat kadoriba miyam ge khongchata saruk yabine na ba committee na appeal tawruk lagi ayuk pung tara dagi thau ground dagi hauraga North AOC power ga Khumana Park main stadium da miyam ge mitham ma pangthokani mitham aduna lobo warep government da pisun bani hari Legal Aid Clinic kumbi amasung lemrol apun bonupi lup khudek pina Bisnupur District Legal Services Authority na punna sponsor tawduna Nomigi Legal Awareness Program ama khudek pi community hall na pangthokre Thromaduda Bar Council of Manipur ki member Y Ramananda Singh Kumbi College ki principal K Zugesho Advocate Hamchandra amasung District Childline Bisnupur LP sangasing namiyo kya na saryaki Nomigi Legal Awareness Program District Legal Services Authority Surasanpur amati Surasanpur United Club Organization na punna sinduna Surasanpur ki village community hall na pangthokre Manipur State Legal Service Authority ki sponsor makata pangthokiba Thromaduda CUCO gi President SK Mangang yauna tongan ba ain gilam da khangher mi kya na saryaki Kwagete Lasam Nikai da Public Health Center ama Anganwadi Center ani amati mera private sang ani sanan ba urep yung tambagi thoroma pangthokre Thromaduda MLA RK Anand IFC digi SCL Tonumacha amati Health Services ki Director Dr. Okram Ibom Sana maru mi singona saryaki MLA RK Anand hakibada Sarkar asina pakaliba sakot thorangi thabak asi praja miyam gi yaiphanap gi damuktani haiki maruena priority se healthcare se am maruena koi focus area su oibnina swai area study koi gi awata mayam sing si phajana identify to ro koi simen khatsi habi workload se the music si gi urban health centers lakir se Director Okram Ibom Sana ngasi nongna sagadar public health center si lakliba mikhal mamang da losin na mapandam thamli masida miyam na mateng pangbiu haiki KCP Pore Meitei Luki Operation Mangal na kup na tizilaba matungda Rims Water Hangliba Dental Clinic singna chana kalon ngakna thabak tawram dabadagi lup na niyom chumna thabak tawnan gi damakta khangan kibo wapam sing bungasi phawba tadana lupu thawai usitabagum chatralga si lup na cherak pidana toploi lup asigi Publicity Secretary Malengnan Meitei gi charula mana clinic ama oina hangduna thabak tawba yabagi mari lenamba machaksing health director gi yab yaudana sendong gi damakta chalairiba clinic sing masa gi asoba aran basing niyam da sengdokadabani sana kalon ngang na sataba clinic sing gi matakta lup na henwa mi yang changani hai hoje break ki amatang nobinasi Open heart surgery now in Manipur, only in Sky Hospital. Announcing free open heart surgery for children led by Dr. L. Sham Kishore, Chairman and Chief Cardiologist, Sky Hospital. Operation on 3rd and 4th September. OPD on 3rd September by Dr. Ajay Kaul, who has performed over 15,000 heart operations. For more details, please contact reception Sky Hospital. Lengshin Birao, Sarma Opticals, BT Road, Imphalna. Special offer pijavaga loinana hongdok chare lens khaktumak laigadaba scheme scheme masi pambi basingna isagi mitka chana pa fiber lens ama lebigadabani aduga adomgi apamba frame ama free de pijagani khudong chabasi lobiu ngasimak lengsin birau Sarma Opticals opposite Johnson School BT Road Imphal Bukan na taramok sa'yo hoje pau makatana pizari
United Progressive Youth Club na simuna BJP gi nomagi oiba political conference amadi lem na lai magi kem amanga sei khudrakpam kendra gi mani high school na pangthokre toromadu da BJP Manipur gi Kisan Morcha gi Vice President Dr. KSS Kala BJP khudrakpam mandal gi President MG Iboyai me yauna thopuba kya na saru yaki YPYC gi advisor K Chunglen Chanana Pawabidagi wadi power ka waiton tabalam BSC department na sembi dabadagi kunja sing na chang basen pam putoktuna sembi gi thabak Chathari Haiki Mohammed Lokir Ahmad Purlakadur Assembly Mikhalda Lilong Kendra gi Mirep Oina Miyamna Sogat Pahaina Lilong Hawabi Turel Ahan Bidalaiba Mahaki Yumda Pangthokiba Polling Station number 37 gi mifum amana warep lokre Lokir Ahmad na Congress na sahi taraga mari lengak lakpada sakot thorang puratpagi mahutta matam-matam gi thokliba issue sing population ngamdabagi phium dalere Lilong Kendra asisu hiram kuding da awat patana thalle maramasina awon wa pranama BJP mapanggal kakanan batai haiki adre mada miyana ya hudi gi institution ni masi kendra sibina ayam wadana masi niwala mata maran bangala program kayam usale tuna niwo wasi apai pakkega ya green ya parisina ubetta adum mai pasal mo kaneba Manipur dagi Congress lengak muthat na pamiyam punna wakal taminaba matam oire haina hanagi minister orama BJP gi wangang loi en mangina phongdokre ngasi kumbi kendra gi usan makhon community hola pangthoki ba BJP gi nomagi oiba political conference ta wakhomasi en mangina phongdokki bani thoromadu da lamdamadong gi lusing makya saru yaki kendra si gi MLA na imung manungi rajniti tawtuna kendra si sakhot pangamdre Congress ta thajaba malak patigi nomagi nioi kya BJP te yaurak le Sauton Gram Panchayat ki Pradhan yauna member nipan BJP te yaure Nuina na Wangu Gram Panchayat Torbung Gram Panchayat ki member sing yauna Congress ki active member punna nioi samag yangkai BJP te yaukre en magina kendra sige MLA na sakot thawang ki thabak kaya paikat taduna aran mamaong da ser lok thok le haiba RTI thabadagi khangle haina su phongdoki Hajiki Hindra Congress Sarkar Asina Thabak Hapada Lambi Sembada, any stimulus project of Sembada, project karo, PNN pasal ini lupa project itu kita nak amat tadi tunggu. Congress saya se, anda kita mahu supaya ekonomi election berlaku, nak tahu pada Congress mahu kita, Manipur itu Congress kisah soal kita, Narendra Modi ji nanti matara, istilah dan bau anu bapa Bharat Janata Party anu bahasa soal amat tinggal. Bharatiya Janata Party Sugnu Mandal na sindura nomagi oiba political conference Sharo Part 1 awang lekai da pangthokre lifamatu da Sharo gi hanagi jila parishad member KSS Gorbabu BJP Sugnu Mandal gi president K Ibotombi State Councillor A Ibohol KS Ragumani Susar Yaki Matang saya yang masuk ke pangthok ketua Assembly Mikhalda Sugnu Kendra oina BJP ki tiket pirak pami oida Sugnu Mandal lamdimiyam amatu oina sawat minaba Sharo da leiba BJP thomisina election committee ama semba haina su yanaki Singzamai Kendra gi polling station 13/28 13/29 gi booth level political conference ama oinam romena sinduna oinam thingal lairem bila pakta pangthokre oinam romena BJP na state asida no bawon ma purna mo hona bada singzamai gi miyam na so bathodang logni Kendra sida BJP gi mihut mai pak na bakan honori magna party gi tiket phangdrabasu atopa party natraga independent da vote lebloi haki Ai sahabat BJP lo tiket phangdrabari ai vote jaroi lamu baik sem na ai mujadi adu ai BJP tiket phangni haksia ai ache ba phangno rejai Bharatiya Janata Yuva Morcha Manipurna Athoba Singbu Saithaba Isai Sangdam Nabama BJP ki office ta pangthokre Sangdam Nabadu da competitor Kuntharo na saru yaki Sangdam Nabadu da Morangthem Sanbi Sanuna Ahanba Naurem Ibisan Ani Subamadi Boyton Athopam na Ahum Subatakre Election Committee Yambem amasung Development Organization Andro Kendra Ani Nakusam Naduna Polling Station 7/32 7/33 Yambem gi organipi sing tagi political conference ama yaripop Yambem lai lampak ta pangthokre Bifamatu da Yambem Young Pioneer Club abadi Yambem apun memera pada luki lusing masing syarulaki lakadur ba Mikhalda Kendra sigi MLA Tuis Hamkumar bu amhana miyam gi mihut ona thagat na bawaret loki People's Development Society na sinduna nomi gi financial literacy awareness program ama ukul district sakama khul da pangthokre
Nabat Manipur Regional Office Imphal ki makhada pangthokiba thorom adula Wangkhem Jila Parishad ki member Khundrapam Sabha Lairong Thel Ningel Gram Panchayat ki Pradhan Salam Kumar People's Development Society ki CEO TS Biramangol Village Chief S Ninthar Susar Yaki Swasth Bharat Mission ki makhada muda ki mating loina MMTN Sinura Lamtu Sengdopaga loina mega school ki mahiu singbu rock wall kap ki training pibgi thorom nasi minithong dalaiba MMTA ki complex ta pangthokre Ishwar gi mangal hani mingthon ba audio kesot ama Social Welfare Minister AK Mirabai na phongkre Prajapita Brahmakumari Aishwarya Vishwavidyalaya Imphal Center na sinduna Kanchipur laiba Temple of Learning da pangthokba thorom aduda Okam Surja El Tonthoi Brahmakumari Manipur ki incharge Nilima Susar Yaki Minister AK Mirabai na ai oiba wakhalona mangda thaduna iramda masi nuksin handre maramaduna isha gi oiba wakal thadokuna matam thabak toba matam ore Brahmakumari Manipur da puning wakal tangdu leitana leinana ba puthorok liba keset asina aikhoi masel gi marakta hena nuksinana ba purakpa oresanu haki ai haiba asig ba structure asdegi thoklak puni haiba se aikoi kudingna hek kathokladuna ngasidi aikoi gi oiba karam haibadi apamba nusiba kalapna mangoinare haraga aikoi masen gi marta mangna bi macha kayama tholupi badi haibase masi aikoi punamana yana wa pamani Jawaharlal Nehru Institute of Medical Sciences Janims Amari Northern Disability Institute loitang lekin dabi anino kusam naduna loitang lekin dabi maya likaida nomi odaliam na layam gi thorom ama pangthokre Thoromasi Northern Disability Institute na mapung oina namdamadung ni miyam ga Nima nadraba miyosing amadi lairba paza singbu ana layengi kudung sabab pangdraba miyam gi khandura Thoromasi pangthokpani Janims ki Dr. Mari yauna ana layengi thabak chataki amadi hida langthak sulem na yanthoki Janims ki Director Dr. Deben Laisham na ana basing asina makata na hospital da layeng bagi takar orabadi hospital gi maki digi mating pangani haki Northern Disability Institute ki founder Zakhol Sem Inaubina Lamdam Adomgi Ahalaman Sing Yauna Mima Nadraba Miyo Sing Makogi Imungna Laying Bigi Lamda Thusadaba Kaya Ama Mamangda Tingnaki Badagi Masigi Maruabat Mawang Si Khalak Badagi Kaya Masi Pangtok Pani Haki Masibu Mateng Pangbiraki Ba Janimski Authority Basu Tobimal Khan Ulaki Bisnupur District Ahan Boy na Miyam na Sisinaba Loiraba Plastic Polom Sing Amuhana Recycle Taunan ba PHED Bisnupur Division na kilogram dilupa mga daleshin na tabak paket pahukre Plastic Polom Sing Sunusipagi Akoi Bigi Mapam Sing da lang thokta na ba marilay na ba sing da kangan kre Nasi Swasth Bharat Mission Gramin gi saruk ama oina Sunusipagi Market at Nomag Oba Sanitation and Open Defection Haibasida Awareness Program ama pangtokre PHED Bisnupur Division di Makada Water Village and Sanitation Committee Sunusipay na namdam adong di club amati mayra pa bisin ng kusam na duna Thoromasi pangthoki bini Lions Club of Imphal City na sinuna noy bunggalaiba all age home ni campus ta utara kaya thakre Lions Club na handak ki chahi gi oina maruina uthabagi lamda mai onsin na bagi pauta matungina Thoromasi pangthokni uthabana ko bagi phibam phaganan madana tana ainga sagi khalda chauna mateng pangli matungda sumakata na mafam kaya da club asna uthabagi thabak chataki gani haiki Hepatitis C ki matang da nomagi oba training program ama Babina Diagnostic Center na pangthokre Community Empowerment Kona Medical Directorate and Babina Diagnostic Center ka punna sinba Use of Direct Acting Environment Hai basida pangthokre training program aduda Doctor amadi Medical Officer kaya na sal yaki State level pung solom atho hen changdam na pama Bisnupur District ki ngaikong khulen mamang lakai gi lai harau na pangthokre Hotopi Thoromda Nauria Pakalapa Kendra MLA RK Anand Onam Kendra MLA Dr. Aibon B Koduzum Kendra MLA K Sharat CI College ki Principal L Mohendro Padmasri Award Sawaizam Thanil Susal Yaki Manipuri mafam kaya digi lag pasak na reba punya iba taraga mga na atho ihan tanaki sandam na badu da makok matang tarapos da mana matum sing yan tuki Mga Imphal Kendra ki manung sa naliba Bengal maning Awang yang Star Club ki Nong Saba Sanglen Kendra Sigi MLA Su Urban Education Minister K.S. Ratan Kumar Sagakre Thoromadu da club ki president Husam Salaudin Abadi Atay Thopu Sing Yaki Minister Ratan Kumar na Lekai ki club na Thodok Wato kaya arrive mong da wati mangami
masida natana sana khotnaba culture amadi khunai gi sokot thorang dasu asoba thodang loduna lakli maramaduna lekai lekai gi club sing matanggal kangkat hanggidabani haiki Council of Higher Secondary Education Manipur Sindhana Maitai Mayaki Supplementary Teachers Eligibility Aswangam Yaudana Pangthok Nanaba Mari Renaba Kudimu Namating Pangbinanaba Milal Gilusing Purel Naukomba Maitai na Apil Tauri Hayeng Punna Candidate Lisingani Sani Humdrang Mapan na exam asi Thagani Hari Minithong Development Committee ginong nasaba office ngasi sagakre Thromaduna Committee gi President Gyasuddin T.S. Krishna Tombi Transit Camp Asaba Fulgi FC Anup Satri Susal Yaki Hozit Amukana Break Amukana Lominasi Osa Pain Relief Ome Khwang Naba Ok Sikpa Tang Sikpa Puna Singbuda Sinaba Yarba Lipsa Puna Puthok Saba Osa Masi Awang Poki Ahanba TMT Bars Industry ni Industry asi 1993 ki December thada linkhat chekibani Saiji TMT Bars asi German technology na sajabani Saiji TMT Bars asi Awang Poki ising shitka yamna chanai Aikhoina yum sajabada TMT Bars asi sizinajai Saiji TMT Bars semgat sagatpa khudingmak aikhoi gi marup Unified Academy Kwakathil Bazaar Airport Road I am Sophia Olivarapon from Mongol. My state rank is 7th in the 2016. I would like to extend my heartfelt gratitude to the teachers of the Unified Academy. I am Ramon Rama. I got 10th position. For this, I would like to thank all the teachers of Unified Academy. Amukan taram muksari makata mo pau khare pijari Pero bitralo milumna loksal ga punna simna organic farming ni matang da noma yoda awareness ama tera ulangdum saibung da pangthokre Kisan Morcha gi Vice President Itomba loksal gi President Mutum Churamani lomilup ki advisor Ais Dhananjoy Susarwa ki toan resource persons na organic farming gi kanabagi matang da wangang ki Kurai make gi toan club kun mangana punsilaga Union of Social Upliftment gi Foundation de thorom Kurai Lamlong Dalaiba Sangit Kala Sangam Holda Pangthokre Thoromaduda Kurai Kendra MLA Dr. NZ Bizoy Union gi President Thodam Rohini Kumar IMC gi Executive Officer NZ Utam Lamlong Ketel Apun Manupilup ki President Atopum Apa Bisu Saruyaki Thorom gi saruk ama oina Union gi lekitaba members ng ikai kumnaba utpagaloina sana khotaba mahi masing amadi nat ki lamda thoruk hendok pasingda mana mathum sing piduna ikai kumnaba utki National Food Security Act ki pithok tuna lariba card pithok laga phangpham thokpa seng phangan binanaba hiang thang apun mamaya lup ki Secretary N Ingalaina Mari Renaba Singi Pungning Chungsilakli Manipur Press Dr. Pangthung Pau gi mifum amada Ingalaina Nauya Pakhang Lapa Kendra gi oina ek asigi makhada card amata yenthokri card sakraba singi list lere list mi ayamba yaw tabna card phangba yaba khudung makisu card sabiduna seng phangalu September tara phawgi manunda seng phangandra gi khongjang chungsilagani hari Itu pinabo ko na biyu ako ngaijage aduga punna yen biyu haiba waphan masi thamjari aduga masi dadu tabi dragadi ako chedage hena akan bu khongjong ako samsangi ni haiba waphan thamjari Manipur ki toan mo singi kusuman hengan handuna atai state singa manahana ba Manipuri Labor Union na dabi tawri West Club Pangthok Papau gi mifum amada Union gi Chairman O Pradeep Kumar Manipur gi su West Board Semu Unskilled Semi Skill amasung High Skill gi minimum wage hanganan view atai state singumna BDA state asida susan view haiki El ban sugaw yawdana laiba assembly session muktoroga sima sana handiro loina na West Board ama sembiro akona haiji dosiko adu cost of living ji puthoga 500 to the valley 600 to the hill Singi Oiva Sereng Sedinaba Magasi Press Club Pangthokre Thromasi Agriculture Manipur Amadi Imalo na Punusin Mani
थोरमदुदा हुदोपदा बाल साहित्य पुरस्कार अवार्डी सगोल सेम इंद्र कुमार अमदी इमालोन की प्रेसिडेंट केशवर सिंह मियो सिंह सरुयाकी सगोल सेम इंद्र कुमार अफावबा अईब सिंह इब सैरेंग थीबगी महुत्ता इसा इसाना इजब कया सैरेंग थीबा अमदी सिजनब ताई मसिना मणिपुर सैरेंग इबगी चांग नेमलिबसी हेंगनमंगमगनी हाइकी ना कुंठा रोमन सैरेंग सैदिनबदु ट्रांसलेटर प्राइज अवार्डी एस भानुमतीना सैदिन मपुंग ओइना पांगथोकी Educational and Development Club amasung Youth Sports Development Club Nambol Makhalekai anina ising liter chamapan gi capacity oiba water tank ama lekai gi miyam da kusin nakre thormaduda Nambol Municipal Council gi chairperson L Biramani NIT Manipur gi Director Dr. Borendro P Budichandra masu RK Nurji Chusar yaki water tank asi Unit Bharat Abhiyan gi makhada National Institute of Technology Manipur na lupa lakh tara changna sabni hai Kerau Kendra ki manung san Mathiam Konjil Saijin Palak Saman Village amadi Waithau Chiru dalaiba class 10 amasung 12 ki parikha pass tawrpa singda tare suba Soeka Meritorious Award 2016 yan thokre Social Welfare Educational and Cultural Association sinduna Thiam Konjil mandok ta pangthok ki thoromadu da Kendra ki MLA Thamarjit Karam Social Activist Dr. Takelamam Tomba amadi Pradhan Aishwarya Susabiyaki Meritorious Award करीगदमक पीरिबनो अमदि चही मंगा रोम की मनुंगदा केराव केंद्र द पांगथोकी थबक थोम सिंगी मतांग दसु थमरजित कराम न वफम कया फोंदोकी ओनाम केंद्र की ओना मणिपुर बोर्ड न लोबा एग्जाम द मार्क वाना फलक महिरू सिंह मना मथुम पीदुना पुंगिंग थवत्रे थोरम मदुदा ओनाम केंद्र की डॉक्टर एमएलए डॉक्टर आई बुहंदी जरियो बिष्णुपुर केस याइमा नलित आइजोल की डायरेक्टर इंचार्ज एम देवचंद्र सुसौयाकी Impal East Police Commando na Sinzamai Bhagavati Lekai dagi hand grenade ke corona phare hariba KSS Arun Kumar sahi kuntra ga mari apokpa leikitaba nauba mioi asiga KCP MJ siga karigum hiram amata damadi lenadi haina lupasagi Secretary Publicity and Propaganda Ningthem Mangangi charol amana sendurani hojik makatana thabigi paulo bisi हजिक थबक की पाव फंगीगनी एसएसबी की कांस्टेबल ड्राइवर कुक वाशरमैन बाबर सफाई वाला अमदी वाटर कैरियर खर लौगदौरी ड्राइवर की ना मसागी सही कुनमाथोइदगी कुनतरेट फावगी मनुंगदा लेबा यामद्रबदा क्लास 10 पास तौबा हेवी व्हीकल की ड्राइविंग लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगना दरखास्त थारकपा यागनी कुक वाशरमैन बाबर सफाई वाला अमदी वाटर कैरियर की ओइना सही 19 दगी कुलुमदै फावगी मनुंगदा लेबा क्लास 10 पास तौरबा मियोइसिंगना दरखास्त थारकपा यागनी अवांग नोंपोक लमदम सिगी ओइना अक्टोबर तांग 3 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन पुनः क्लरिकल कादर 1994 लौगदौरी ग्रेजुएट पास तौरबा चाही 19 फावगी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 12 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी परीक्षा सेंटर इम्फाल दा ओइगनी कमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट मणिपुर ना ग्रेड 3 अमदी ग्रेड 4 की पोस्ट खरा लौगदौरी मसागी सही 19 दगी 53 फावगी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 5 फावगी मनुंगदा दरखास्त थारकपा यागनी हाइरी मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की LDC 10 अमदी पियोन 10 लौगदौरी सही 19 दगी 53 फावगी मनुंगदा लेबा मियोइसिंगना सेप्टेम्बर की तांग 10 फावगी मनुंगदा दरखास्त पिसिलकपा यागनी हाइरी मथकी पाउसिंग असिगी अकुप मरोल बाबूपरादा लेबा जॉब सेंटर दगी खंगबा यागनी थबकी पावगी मतुंगदा पाव मखाताने पिजरी New Era Medical and Engineering Tutorial Thobal Ukramna Centers ke mai paklaba engineer mahiroi mari amadi Ayush ki doctor mahiroi ama opuli thorom ama Fensia Aviram Higher Secondary School Thobal pangthokre thoromaduda Dr. Asem Bijoy Sawama Higher Secondary School ki Principal T Kumar and DM College of Science ki Associate Professor Dr. A.K. Bojan yauna mioi kana sabyaki mahiroi singda khudol pot piduna ikai kumna botki Hayeng film for Manipur की तरह का निथुस वो पोकुमन इम्फाल होटल की संगाई होल्डर पांगथों न बसेम सारे फिल्म की थबक थोरम पुनः लेप्तना सोइदना सरुप लाबिने नबा फोरम की जनरल सेक्रेटरी सोमेन मोरांग मना अपील तौरली हाइबा फिल्म फ्रॉम मणिपुर की तरह तो शुभम पोकुमन थोरम से मणिपुर दा लेबी फिल्म बैनर सिंगना हाइबा नुमित असे फिल्म शूटिंग ने पिगदबनी दोना ना पुंग अहुम दगी होगदोरिबा प्रोग्राम असे फिल्म बुथवा योगबा जाबा मदे फिल्म नुसिबा हाइ पुनो मंगना मतम साना लेंबिरक्तुना हाइबा प्रोग्राम असु उनफान बि हाइदना फिल्म फ्रॉम मणिपुर की माइकैदगी फिल्म बुनुसिबिबा मियाम खुदिंग पावजे सिबिजरे
Kagil Zungi Bangano Mingthonba Gospel Visual Album Mama ADC Sada Hills ki member Paukim Nun Chongloina Sada Hills ki Manung Chanba Tapo Kuki Community Hall release tokre. Koromatuda Social Hason Hangsing ADC member Oramba Tapo Kuki gi Chief Leng Komang Chongloi Susar Yaki album adu Salam Chongloi gi Mayekta Maki Masanupa Ahal Lieutenant Chongloi na putok Social Educational Voluntary Athletic Club amadi NSS Cell Manipur University ani na punna sindra thongju patu da u chala kaya thakre muna na lam tu sandu puli thapu chatakre. National Program for Control of Blindness Thobal District na Educational Guide Center Moijin kusam naduna Thobal District ki Moijin Community Hall da normal yoba free cataract detection camp ma pangthokre cataract thermal using janims na liam na surgery pangthokani hai. Sri Gorogovind Girls College Khuraigi NSS Unit na Sinduna Zen Hospital da nomi gobe lamtu sem gi thormo pangthokre Bharat Sarkar gi Swas Pakwara gi makhada thormasi pangthokani. Lions Club of International gi sei chama pharakpa Sentinel program ga mari lena ngasi Lions Club of Thobal na Thobal Ketri lekai da leiba Bright Foundation School gi campus da ulchala kaya thakre. Laima Diagnostic Center Ziribam branch ki mateng na juri lori khongthang lupna sinduna nomai oiba lemna medical test to tobugi kemama Ziribam gi babupura da pangthokre kemadu da hepatitis B C amadi RB na sinna mioi chama lemna test tobugi khudong saba piki yaripok yambe mamalikai digi phizam ningol morang them ong bi abithoi chahi kunhumdoi mapuroi baraju koba mauna amayum digi thoki bati hanjin laktre mahak phut mangarom wangi kulai kucuni mamai kodanai masam sangi masapai mana thoki matam bangang wachugi phanek awa setki amu machugi phurit amelitki mahak pukana gumana thengna birabadi mobile number 857 570 8314 natragana 801 400 2897 natraga manak na police station da pau pibiu hari. Divine Life Club Hairok Part 2 Mayalikai da Club asigi football sanaru singda Minister Okendro gi miyang makada uniform singyan thokre. Tripura gi Yalomi Singh Kanjana ba Indigenous People Front of Tripura na khongchak chalingai da nung na thajinduna so open han kibasi awano pokta leiriba Yalomi khudimak tarai na lokom thokte. Ibu masida awano pokta kundamina de Yalomi punam na punna thengna mina bagi matam oire haina Women Association for Socio-Economic Development gi charola mana khongdurukui. Hojik Sanabi Pau Boyai Ning Thojam bagi lobigani. Assam gi Phukal Arena na nupi masagi amadi Manipur gi Rahul Pamaina nupa masagi Aita Talent Series Tennis Championship ki title lokre. All India Tennis Association gi miyang makhada Manipur na yumbu oiduna mapal gi tennis sanaroi nupa masa amadi nupi masa ahum yauna punna sanaroi kunithoi na saruk yaduna tha asigi tang kuntaretagi Lampen Pat Officer Club ki tennis court ta Manipur Tennis Association na sinduna chathariba Aita Talent Series Tennis Championship Boys and Girls ngasi loisin khre. Nupi masagi sanakhiba aroiba mesta Assam gi Phukal Arena na Manipur gi en charmi bu set ani sino taruk ani sino da maiti bu piduna title lokhibani ani suba set ki sanaba horopada Assam gi Phukal Arena na litor ba matungda Manipur gi en charmi oithang ba khongda injure oibadagi retire tawduna match asi Assam gi Phukal Arena na mai pakhibani amaronda sahi taramari makhagi nupa masagi singles ki final da Manipur gi Rahul Pamaina Manipur gi Ais Bhusan bu set ani sino taruk ahum taruk marita maithiba pituna title lokre. Nupi masagi winner oiraba Assam gi Phukal Arena amadi rana saptarba en sarmi nupa masagi winner oiraba Rahul Pamai amadi rana saptarba Ais Bhusan da trophy sing pituna punging thogotki. Grassroots football Malem the football masana hena sakul hanaba amadi afaba football sanaroi sing putoktuna masama u phaba tinjang kaijang double namdam ama ohenna bagi pandamda All India Football Federation na sai khudingi leptana pangthokpa Grassroots Football Development Program All Manipur Football Association sinduna Khumal Lampak Artificial Turf Grasi loisin khre loisin bagi thoramda All Manipur Football Association ki President S Sanatomba General Secretary L Ranjit Roy Hana Association asigi Executive Council ki member oiramba W Manihar
ट्रेजरर एल डिनमनीसु सरुक याखी पांथोखिबा प्रोग्राम असिदा पिगलिबा नुपी मचा अमदी नुपा मचा चामदा AFC B लाइसेंस होल्डर NIS फुटबॉल कोच TS टोम्बा AFC C लाइसेंस होल्डर L संजीत फुटबॉल कोच S शरत अमदी T बोमजाना था अहुम सुमना तोंगा तोंगा सही तरुक्तगी निपान मापन तरा अमदी तरमाथोय त्राइनथोय की ग्रुप अहुंगी पिगलिबा नुपा मचा अमदी नुपी मचा चामदा फुटबॉल मसानगी स्किल सिंग तंबी तापिखी सरू याखिबा सिंगदा सर्टिफिकेट सिंग पिदुना पुंगिंग थवटखी अमरोंदा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मियंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना नुपी मचा सिंगी निमिट हुमनी की ओइबा ग्रासरूट लीडरशिप कोर्स ngasi लोइसिनख्रे लोइसिनबगी थरमदा एसोसिएशन असि की प्रेसिडेंट एस हनातोंबा जनरल सेक्रेटरी एल रंजित रॉय ट्रेजरर एल डिनमनीसु सरुक याखी लोइसिनबगी थरमगा मरी लेनाना ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी एल रंजित रॉय न फोंदोखिबदा अखोगी अमु अथा बसग दरसो नोगा जिकेस की मिस्टर पानी बदे आई इनातरे वा अंगान तरा दो सो मंगा दो सो खुंगी लगा रोड की दोले सिपी में दे अंगान सिदा सदो पदरी अथवा तो मसीदा अंगान मंगा तरुक तरे दिबा में कुंतरा सुम तो गोतो बदना मा को दे इसके से थुमना ग्रासरूट प्रोग्राम से अंगान से इन्वॉल्व करो है खुंद्राकपम फुटबॉल ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना था सिगी टांग कुनमा थोइदगी टीम तराना सरुक यादुना चथरिबा महाराज कुमार घनेन्द्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi केसी ग्राउंड खुंद्रापमदा सानखिबा मैचता राव लाइरिंगबम लेकाइना 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकामपाटपु गोल अनि अमदा माइथिबा पिख्रे राव लाइरिंगबम लेकाइगी माइपापुगी गोल नेदु रिसन अमदी एमडी रोहितना मैच की 50 सुबा अमदी 63 सुबा मिनिट चनखिबनी 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकामपाट की अमतंगारबा गोल दु एन रमेशना मैच की 3 सुबा मिनिट चनखि मैच असिदा राव लाइरिंगबम लेकाइ की सानरोय रंगम रिक्शन अमदी 11 स्टार स्पोर्टिंग यूनियन अकामपाट की सानरोय एल चेरिस्ता सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीकी अमरोंदा एसोसिएशन असिना सिंधुना ग्राउंड असिदा टीम मापन सरुक यादुना थासे की टांग कुमंगा दगी चथरिबा मोइरांग टीम इबोबी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैचता MSGAU हता गोलापति अमदी SSC पोनपाट गोल अममम चनदुना ड्रॉ चतख्रे MSGAU हता गोलापति की गोल अदु MD इजाजना मैच की 93 सुबह मिनिट चनखी SSC पोरमपाट की गोल अदुना मोमोकोना मैच की 35 सुबह मिनिट चनखिबनी मैच असिदसु हता गोलापति की सानरोय जलमान चावबा ओकेन अमदी SSC पोरमपाट की सुसन अमदी लोयांग अमदा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी हयेंग फर्स्ट डिवीजन की मैच ओइना KRYC खेत्री इरिन मपाल अमदी स्टार क्लब का सानगनी सुपर डिवीजन की मैच ओइना ईस्टर्न स्पोर्टिंग यूनियन वांखई अमदी निप्सो कैबीगा सानगनी शेंगमाई फुटबॉल ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन की मियंग मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासे की टांग तरा तौते की टीम तरेना सरुक यादुना शेंगमाई कांजेबुंग युग क्लब अवांग शेंगमाईदा चथरिबा कुलुमदे सुबा एल संगीता देवी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा मैचता वाफा वांगोई अमदी NCC खोंगामपाट गोल अमता सनदना ड्रॉ चतख्रे मैच असिदा वाफा वांगोई की सानरोय बोरिस अमदी एल अजित सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी चथरिबा लीग असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदसु ग्रुप सेंटर CRPF लांजिंग अमदी YAC यास्कुल गोल अनि सनदुना ड्रॉ चतख्रे ग्रुप सेंटर CRPF लांजिंग की गोल अनिदु लेंजांगमंग अमदी एन किपजेना मैच की अनिसुबा अमदी 13 सुबह मिनिट चनखिबनी YAC यास्कुल की गोल अनिदुना पाउलेन अमदी सिंगथंगना मैच की 35 सुबह अमदी 39 सुबह मिनिट चनखि मैच असिदसु ग्रुप सेंटर CRPF लांजिंग की सानरोय असुंगदा सेंटर रेफरीना येलो कार्ड पीखी हयेंग सुपर डिवीजन की अहानबा मैच ओइना नुंथिलपुंग अमताबदा DM राव सेंगमाई अमदी सिकल लिलोंग चजिंगा सानगनी अनिसुबा मैच नुंथिलपुंग अहुंगा मिनिट 15 ताबदा YAC मालोम अमदी SKYC सेंगमाईगा सानगनी
Manipur University Sports Committee Kanchipur gi niyang makhada DM College of Commerce na sinduna Manipur Table Tennis Association gi indoor stadium da pangthokiba Asem Aram Kumar Memorial Manipur University Inter College Table Tennis Men and Women mawong marin tadana loisin khre. Organizing committee ki press release ki matung ina pangwi sing da khangalakpada numit nini tang kunteret amadi kunipan phawba pangthokani haribasu tang kunteret ta loisellaga pawche khrata result piraga network asi yauna atai pawche khratidi result pidana ngasi result thadorpasi matungda tobigano mari lainaba authority nasu sililangi ba college singi infrastructure award pa amadi tournament pangthokpada mawong marin taroidaba college singa amu hana silambigano tournament tobagi sel phangbakhak yengaga laigi sognaba tournament paktho hanbigano pangthokiba tournament asida DM College of Science na winner Manipur Institute of Technology na runners up amadi Manipur University na onzo position takhre. Taraktori boy Jumakata na sanabagi pau khare pujari. Tobal District Amateur Boxing Association na sinduna Maridak Suba District Level Boxing Championship Wangmal Doleba Multi Purpose Community Hall ra Chathari ba Maridak Suba District Level Boxing Championship ta AUSA Sugununa overall team champion oikhe ngasi arubni mitta sanaki ba bout chungza junior boys da L Ronaldson ke chingnemba L Juliet A Suman tamite gold medal lokhe Nipi masa gidana and baby Rojishana senior women gida ke bina goal lokre nupa masagi kilogram yang khai mari digini yang khai treta ke surajam song kilogram yang khai treta ke nompu phabu gida ke nauton goal lokre championship asida AUSA na goal taraga mga silver ani loduna overall team champion oikre ke bike khangabo na goal tare silver tare loduna runners up takre nupa masagi da SUA gi ke nauton maintain best boxer nupa masagi da nupi masagi dana LSA gi Baby Rosie Sanana Best Boxer takre championship asi ngasi lotion mage thomda parliamentary secretary M Prithviraj Thobal Municipal Council gi chairperson TS Shamo Khangabo Assembly Youth Congress Committee gi coordinator O Suraj Kumar boxing coach Elibomsa Sai Tayel gi assistant Michael Sonarabi boxer L Sarita amasung MMRC chairman Menjor Mangangsu Sawyaki Zribam gi Kalimai Madop Tasatariba Hanba TS Harassing Men's Veteran Kang Tournament Yingis Sanaki match ta LEC Babu Parana Mitul Bu Panjul Paraga Mari Parada Maki Patikhe Hayeng SAYCA Amasung IMA Single Bona Sanagani LYA na 3rd Division Football League Tournament gi champion lokhe District Football Coaching Sindra Association Sigi Ground Team Marina Yatuna Satar Kiba 3rd Division Football League Tournament ngasi solution kre ngasi arubu nimit ki sana kiba match ta FC Lamzauna AIFA bu goal omani damai tiba piki Satar kiba league asuda LYA na point taruk phangduna han bata kre hauzik makatana ngasi nomagi oki bai ngasa ki pau pujari ICAR Lampel Patagi Pangba Pauda Ngasiki Kwaitaki Sakiba degree Celsius Kuntra Matoi Dasmik Mari Kwaitaki Ingba degree Celsius Kunitoi Dasmik Swino Nungshita Yauba Ising Manil Gisang Ayukta Sada Mariputaret Nungtilda Sada Mariputara Manga Oiki Ngasiki Nong Suki Bagisang Tarahundoi Dasmik Ani Millimeter ni Murlo Pau Makan Episari Manipur Governor Dr. Nazma Haptulana Prime Minister Uloduna State of Sugi Shell to Mamasung Mahima Singilam da Sakot Hanung Bagi Matang da Kanakre Bisnupur District ki Constable Candidate Singna Recruitment ka Kibagi Mayukta Kota PIL Thana Bawarep Lokre Amadi Manipur ki Rahul Pamina Nupamasagi Amadi Assam ki Arina Fukanna Nupi Masagi Aita Talent Series Tennis Championship ki title lokre ISTV ki Pamina Pavili Singh Dosla Kudama Kana Khunjari